treba da uđe u boks broj 8. Trka je puštena. Na čelu Colorado, koliko se ne vara, mislim da je on najbolje startu, ali Kapla, Fiver, Elda Ruž izbio na lidersku poziciju. Elda Ruž vodio na nitanje. Na drugoj poziciji je Magdalena, na trećoj poziciji je Ganter. Rekla bih, trku vodi Elda Ruž Dorata Markazovači, na drugoj poziciji galopira Magdalena, na trećoj Ganter, na četvrtoj Kapla Fiver. Nije to Kapla Fiver, već to je Jole Bas, ne, to je Kavkaz. Na četvrtoj poziciji je Kavkaz, na petoj poziciji je Kapla Fiver, na šestoj poziciji galopira Colorado, sedma pozicija Soni Corleone, prve korvače opomene dobija Jole Bas. Kakvi urlici sa tribina, na čelu je Elda Ruž, na drugoj poziciji Magdalena, na trećoj poziciji galopira Ganter, na četvrtoj poziciji je Kapla Fiver. Kavkaz je stao, Colorado izbija na petu poziciju, Soni Corleone za njim. Trku vodi Elda Ruž. 4 dužine prednosti za Elda Ruž u odnosu na recimo Gantera. Krenula je Kapla Fivera, Magdalena je stala, trku vodi Elda Ruž, krenula je Kapla Fiver, na drugoj poziciji pokušava da se zadrži Ganter, na četvrtoj poziciji galopira Magdalena, peta pozicija za Sonija Corleona. Na čelu ove trke Elda Ruž, ali je napravila dovoljno veliku prednost da se odupre Kapli Fiver koja stiže. Elda Ruž, Kapla Fiver, stiže Kapla Fiver, Elda Ruž, Kapla Fiver, Elda Ruž, ne na čelo, druga pozicija, Kapla Fiver, treći Ganter, četvrti Soni Corleone, peta pozicija za Magdalenu, šesta pozicija Colorado, sedma pozicija Jole Bas i osma pozicija Kavkaz.